Hello everyone, so welcome back to my channel again. So before starting this video, don't forget to like, comment and also subscribe. So today I'm gonna take you to Langsoli-et ZKYF festival. I know it's a jungle, but guess what? See, tada! Adim ng ponpo. Tawar ng cardio si kinang lo na sa ZKYF ki biji ma po. Habit anatu ya. Lao. So, lahay lo jo. Kulat mukha bangke. She started already. Kulat bangke kim tang lap lo jo. Kim tang lap lo. But there's no single person that I haven't seen. But let's go and check there. Umbang kya tour chini ni matsi purong tour ban sivang rong lo, but here I saw highway na tulan da tour do. Pubang ke program ki biya dim lo. Si program bi dim la pulo kulat mukha ke la pulo highway la pulo main gate la puna ang paklang pon po. 31st Zonal Karbi Youth Festival. KCSD Fumanza Zone Langsoli-et natula napu ke non penta pu bom chobom lo, and this is the main gate entrance lo. Welcome to the 31st Zonal Karbi Youth Festival. La anara sa kon la 10 rupees na. Oh, nara do na. 10 rupees ma. Hini ko sa 10. Hini. Gilas lagi. Hini. Cheers. Okay, ek baar lo. Cheers. Dukan mo kage la puta ngajo. Nonsi kimbom la. Lapen ke disbida nonsi thok papathe bom na tor mo. Lihat ke ZKYF ki bi ke peneng first lo tang ho kasi nang litum sa me aport do tum anak chetong don iknot nang lang don litum bang ke jo cheng go sinang lang lap lo cheng po he pinapen o pa mo itum ki cheng ang ko le hotel bu ke di hotel kali le ki do ke thaka tum adim hotel mo khabang hala pulo non se bonai bom la ke reception community tum ahem bang lo lagi mo nitum anaros ki churhut last kijut popot kiching ang nimtan ong mani warpit laven ke singera cholo singera ta hala mihi pensi ke fry bon a singera long ta son la puig do se but still we ate nitume ter sa ta hijum jepo tame kiching abang ke un edal hen ta ning hulong chipon na dan ma bikok. Sorry guys, these are not shop lahay ke do ke thakadim bang kilun ke kanatum lapena khelo ke bang tum lahay nang ke sang dim phan na dhake pipen wang rong amat sini tum ay chinin dalo dukan side dilo bon pujalo. But when we arrived there's a lot of shop and people pipen ke bang masimunit inu ta thaglong le non ta even there's no a single person in this place except me. Yes, except us. Habit ban se ke bang lapen ke oh let's go from this side boating ta do boating na paklang pon bola pupen rong to war pe. Let's go from this side kali. Arleng kardu pon ji shed. It's okay. Driver do mate. Best driver, you don't know what. We came from this side. Highway pen ta do puken tum ke chiteng ni etlo. Ting ni mane we thought first time lang pot si halap pu kali bon pe. Scooty ta yoda kan se bikan ko rong to war ban sikit ba. Thang the chingbo bit chit la. Colorful pandal pot. Yes, please do come visit at Langsoli-et pila ha Puruna Bazaar le lengko Kali Mandir le lengko Wanglo polo te signboard hai theklong ko he mo sang ikok te choklo highway na tu. So let's go from my scooty. Jungle pata chala hai. Let me say talk this. Okay. Kenu Nang scooty anak English video. hala ni sang la Riso. Oh, api dam dikit ano ni. Nimso. Aya.
Ito solo solo na ang kalilunod ki. Ôi, này cái hai lang làm luôn. So this is the water, the pond, the river, whatever you say. Okay, so we arrived. Oh ma. It's so hard to ride in this area. It's so lovely. Tatangte, no na bang ke boating na tubang na paklang pon po. So here is the boat. Nanang ko ki hiniwet lang. Mo wan tupu ne wan be po ne mati hiniwet po ne pu theke dar lo hai. Hini door đi đi bộ. Hini obviously dor de lo ja. Che thap tha. Muna che thap long de thek mate. Obviously là đã cái tháp nong đi luôn nè, đun nong đi luôn. To che thap mo. Lang do lo lai ke lang e dry da lo lang ma. Should I click a picture of yours? Yeah, why not? Sure. Okay, let me click her. Mama ban imagination bomb si vek kare lo jo. Ni hanta nang tulit nang hanta. Oh, Arnita, ni hanta nang tulit ho. Boat bang ke hini vel lang nang ko ke. We have got this sun. Lang ke ni ke already ka sapha tang ada lang sola lang roi ke di. Kami sapha pul ne. Lang. Te ka lang masih. Lang ke pick up station nang talo. Railway station lah punat ke. I know all about Langsoli-et by the way. She means the road. Road? Yeah. Yes, yes. Kichini ne sintela, tawada. Pinilo mati. Road to dampi mati. Oh, la si pula mo she means the road pula mati. Alang roi bangke lapu pen lapu railway station alang lapu anado. I can't cover right now. Tatang te ni bangke nilihin ben bangke an napaklang pon ji an kin napaklang pon lo. Lapen ke nang litum same lang tu lang anto se pitong duni nang litum same nang lang dunji boating ha ji thap dunji pulote nang litum same bang iktame 21 to 24 ke festival bang do ge man bang ni litum bang ke hem to dam tu pula non ta ni litum ke api pensina paklang pon lipo habit na tu pen tu dam tu rong lo non entrance adim nak pena paklang kon ko. Kelelo. Itu mai Purna Bazar na pensi bang Rong. Oh yeah, we have arrived again. Yes. This is the place. Here's the Poster, yeah. Tangti pacat to lang ya. Main gate. Non si bonai bom entrance. Again, the poster. Show them the shop. Oh, take a rest. Sorry. So sorry. Hem to dampo, bye. Good night. Totang te ili mitang Karbi khai mate Karbi jutang long semi chitang dun et pen ili ining sam jin pen semi chitang dun ignang Langsoli-et long la pen ge ako Langsoli-et ke peneng si first lang taho la si chitang dun sinang ili tum sami tang te kardom dun ili ke phone order mat upai vedalo video bang ke te tang te kang ton lo pini bang ke mo chitang thu sinang. So thank you so much for watching. See you in the next video.